Chámame Juan, as miñas aficións son sobre todo estar con mis amigos, pero tamén me gusta nadar, pasear e estar conectado. Vin a este programa porque me gustaría saber as salidas que tería no futuro e creo que sería unha boa práctica. Chámome Aldara González e teño 12 anos. Gústame moito dibuixar e ler. Apunteime a este taller porque, aínda que non me gusta sair na tele, gustaríame moito facer os guións, ser guionista. Nuria Camaño Barreiros, teño 12 anos e gústame moito debuxar, ler e facer papiroflexia. Vin a este proxecto porque pareceme moi ben a idea que inspira este proxecto para axudar as persoas a que non sexan racistas. Ola, chamo Mantía, teño 12 anos, gústame nadar, ler, facer motocross e montar en bicicleta, en moto. Vin a este programa porque gustaríame saber que hai detrás das cámaras e porque me impresiona saber como viven os demais nenos. Chámome Sergio, gustan os deportes e vin este taller porque me gusta o que hai detrás das cámaras e ver como se roda un programa. Ola, chámome Tania, gústame moito os cabalos, levo montando desde os 3 anos. Vin a este programa porque me gusta moito a radio e a televisión e parecía unha moi boa oportunidade. Hola, me llamo Iván Nahuel Méndez Ferrari, tengo 14 años, me interesa, mis aficiones son, me encanta mucho la aviación, viajar, conocer sitios. Lo que me llamó la atención del programa fue que me gusta mucho la televisión y... Me llamo Xuyi, tengo 3 años, pero voy a cumplir 14 o viernes. Me interesan as aficiones son jugar ao ordenador, hacer deporte, escuchar música, ver películas, pasear. Viño a este taller porque me interesa mucho o radio e televisión. Ola, chámome Jorge Lareu. As miñas aficións son tocar o clarinete, xogar o waterpolo, sacar fotos, a informática e quedar cos meus amigos. Viñen aquí porque me gusta todo o tema de audiovisuais e ordenadores.